Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut armada negaranya bergerak ke Iran. Menurut Trump, pengiriman armada perang itu dilakukan untuk berjaga-jaga terkait situasi di Iran. Pejabat Amerika Serikat yang enggan disebut identitasnya menyatakan armada yang dikirim ke Teluk itu termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln dan beberapa kapal perusak berpeluru kendali. Armada ini disebut akan tiba di Teluk dalam beberapa hari ke depan. Armada perang ini dilaporkan telah bermanuver dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Dalam keterangannya, Trump mengaku armada perang yang dikirim ke Teluk adalah tindakan berjaga-jaga. Ia sendiri mengaku lebih suka jika tak terjadi apa-apa di Teluk, walaupun ia tetap mengirimkan armada perang ke wilayah itu. We're watching Iran. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. Memperingati acara tahunan untuk pasukan Garda Revolusi Paramiliter yang berperan penting dalam menumpas protes nasional. Dalam acara tersebut, mereka menyalakan mesin beberapa drone Shahed yang salah satu variannya telah digunakan secara luas oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina. Drone Shahed telah digunakan dalam konflik Iran dengan Israel, termasuk perang 12 hari pada Juni tahun lalu. Acara tersebut berlangsung saat militer Amerika Serikat memindahkan lebih banyak aset militer ke Timur Tengah, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal perang yang menyertainya yang berlayar dari Laut Cina Selatan. شاهد 136 که پرنده است 129 همون شاهد معروفی که 16 متر وینگسپن داره همون شاهد معروفی که میتونه 4 تا بمب هوشمند رو هم بکنه شاهد 136 که پرنده است مستر پرزیدنت ترامپ میاد بیان میکنه که من مثل شاهد 136 رو میخوام میسازن یه گرونه مثل ایرانیا بسازی پرنده یعنی چی؟ یعنی زمانی که پرواز میکنه اونها رو رنده میکنه. Amerika Serikat mengerahkan armada besar ke